Nakadu darshan Kendra Shillong sa sisian pat ni pedang snobhai pi siya ka tup kubor menta ka janmit. Haswa bingin niya pet yagi kubor ki babanya kini kilong kimat ki bakongsan. Kiyo ka jingdon ki bakot nakajing pang COVID-19 jaka kandai pu nyaw point not san nakasispa hakari lala ban ai inject benyada nakani ka jingpang sa palat lai pu kandai lak sanpau hajar mot ki brio hadu unta. Sange asong dorbar Raja Sabha mendaksini hadian bakal yang persya akaladawa penyatai yakaan farm law. Kediang Menteri Rangba ukon rat sangma ya kemang tengka ke sorkat pedeng. Bat betha ke sorkar Meghalaya ya ketrat mining and geology ban sedang no ya kejing dilam ya arlak ton udawyong ong sembut Menteri Rangba iba Prestun Tensong. Ngin ya pej menta ya ki khubor ki babenya. Ka jing don ki bakot na kejing pang COVID-19 kala kenjo saka khandai bu nyau point not san na ka sispa hadian bakhat lai hajar saus pa ar pulai ngot ki la kot no hakini ki ar saw kanta balala. Katanat ka kot ka khia ka yathu bahadu menta ya shiklor saulak saubu prahajar saus pa anreungot lapelait no anaki jaka ajing sumar kajing don jongki badang don ya kajing pang kalong silak nriu pulai hajar lais pa san pulai ngot ka sorkar Delhi kala penlong ya kajing jurip ban yo jing tep halo kajing don ki beriu ki bala yo ya ka inject persya ya kajing pang COVID-19 haswa ban a ya ka dawai COVID-19 haki Menteri Keterat Kakot Kekia ke Sorkar Delhi Usatendra Jain ula pentep bakumbas sanpun riu nakasispa jong palat arpu prahajar ngot balalum yaki nong muna hau benai kelalengkot kidon mentah hakamet jongki yaka bor banyak kon persya yaka jingpang COVID-19. Ha Meghalaya pat kejing don jongki badang don yaka ni kejingpang kalong tang riu pu arngot bat kejing don ki balakot kalakot jaka khatlai hajar sanspa sanpun riu ngot. Lahaban pensange yaka dorbar Raja Sabha mentakasngi hadian bala pensange shwa laikenta namar bakal yang persya akaladawa ban pendam no yaka ain thamai lane ka farm law. Kid khot kalyang persya akila tur syaki benta pedeng jong ka yang dorbar hakaba kila perta persya halor kimat ka jing yakhi jong kinong rep. Kila dawaru banyatai halor ka jing jong kinong rep haka yang dorbar. Kham haswa hakabayedei bakajing dawa kalyang persya usong kenor ka Raja Sabha Venkaya Naidu ula kular ba on sayata ya kani kamat lasyai kasngi ula ong baladap ya krenru halor kani la bon sien habadeng ka sorkar bat kinong rep hakabau presiden ula kenthop ya kajing yakhi persya kinong rep hakajing kren jong Menteri Rangba akajalau konrat sangma ula pediang snobha ya kamang tengka balawan ra da ka Menteri Ketenat ki kampisa tengka ka sorkar pedeng henen kesngi ula ong bakani kamang tengka kan yarap ban kentiu hakabaya dei bat kimat jong kinong rep bat dia Ketenat ka kot kia ula ban ru ba ula thikna bakan don ka jingkta ban kentiu ya ka yo ka kot hakeleng kari. We are seeing that it's going to be a very positive budget with a very positive impact on the economy, and the push that was required is going to be there through this budget. So it's a very welcome budget, and I'm sure that it will have the necessary impact to restart the economy of the country. Ka sorkar Meghalaya kala betha ya Ketenat mining and geology ban sedang biang ya kejing lilam ya arlak ton udawyong balakmi ilenti kan sedang hakini kita yau ki banwan ong sembut Menteri Rangba iba Prestun Tensong iba Prestun ila ong ro ba ka sorkar kadon kam ban penbiang ya bar okikot kisla naka benta kejing lilam ya udawyong hakmat ka komiti jo ka National Green Tribunal lani NGT ila ong ro ba ka sorkar jala kan ya bet chakmat ya kejing lilam ya udawyong hadian baka komiti jong ka NGT kala pediang ya kerukom penyat hakajing lilam. Mining and geology, they are on the job. Mukha bala menurut bakal auction process is completed at 2 years. I'm sure maybe within few weeks time we'll be able to start for auction.
MLA kaseng Kongres iba David Nongrom ila khlat no mantakasngi hadien kajing shitom na kajing sange trekam kansan uklong snam. Komu nong mikmat jokamau keneng constituency iba David Nongrom ila long komu MLA na du snam arhajar khatlai. Hakaba sedang ila job komu kertong shimet henrai haus snam arhajar khatpra iba Nongrom ila bat biang ya kasuki dakabaya khon na kaseng Kongres. Buan na kinong yalam kila penpau ya kajing sngaulem jongki lengba ka Twitter rengkat ke kerwo sngaulem na Menteri Rangba ka Jalau Konrad Sangma Menteri Ketenat Kikam Pathai Khubor James Sangma mada Menteri Rangba ka Arunachal Pradesh Upema Khandu na lor kibai de na lor ka ne ki dekhot ka seng Kongres kile kendo langro haka yeng sa jong nong yalam ka liang persha Dr Mukul Sangma ban penpau ya kajing sngaulem halor kajing do no ya uni nong yalam ubalong ru ukhun jong lampang barem ka yeng dor bar thawan ka jala iba Charles Pengrop iba David Nongrom ila khlat no dang hakarta kabasau pu ar snem Usembut Menteri Rangba ka Jalai ba Preston Tensong ila pentep ba ka IIT Guwahati kala juba bhalor ka jing kerpa jaga sorkar jala ba shen kan sa penlong ya ka jing toket ka basani bha halor ka jing ujor ba ka don ka jing laj jongkal air b na ki top balabo ya ki jaklia ki ba mi na uranium ba ka jing don jongka radiation ka bajur hakas nong ba jenren ka badan ha southwest Khasi Hills ka sorkar jala kala kerpa ya ka nehu ba ka IIT Guwahati ban penlong yak yala ka jong ka jingwat bnia hakini ki jaka katkum ka kai phot jaki kan hon wat bnia ka nehu hapo ka jing yalam ji Professor B Merbo la ong ba ka jing don jaka radiation hakani ka jaka ba haki shnong ki ba markhap ka long ka ba hapo ka kardan ka badang shngan This state government, we have written a letter. One is to Nehu, and Nehu has already done it, has already inspected, has already done their research. So they submitted the report recently. That's why we have given the statement as per the recommendation made by the Nehu authority. And then number two, again the IIT has also communicated to us that they are going to undertake the detailed investigation, the detailed research, and that can be done only when their exam is over. Kamang tengka jong ka sorkar pedeng ka balawan ra hnen ka sngi katmu khamtam ban kan tiu ya katanat ka kot ka khia bat ka jing pen khi embiang ya ka yo ka kot ka jing wan ra ya ka jing kiu ka balong shispa lai punyo na ka shispa na ka mang tengka ka barem na ka banta ka kot ka khia kalami hadian bala shem ya bon ki jing na ka jing sa phriang ka jing pang COVID-19 ka bala pen phai khmat sha katanat ka kot ka khia hakari hakabaya dei ba ka jing lot jing sep lamang kerpang ya ki jing tay kum kalat ban penyar bat kentiu ya kayo kakot bat kene kalawan ra shu ya kajing kermen hapadeng kinong seng karkhana walada kaladon kajing hiar ha kajing don pisa na kabenta katanat development of northeast region lani dona kani kajing hiar lakmi lenti bakan omwan ra kanokano kajing duna pisa namar bakajing lo jing ka khamduna banya ka pisa kabalamang Very happy to see that the government has increased their focus to increasing and strengthening their facilities towards health sector. And I'm happy that the government has taken up a very good initiative. So as an Indian, let's welcome it wholeheartedly. It's also a year of pandemic. There's a recovery around the corner. There's an economic hit that has impacted all of our livelihoods. And I think the mood is not really known at the central government, but from all things, it seems as though there are other priority sectors, especially health and vaccination and COVID-related expenditure, that is the order of the day. And so it isn't just, I feel, if you look at the budgets, it isn't just the Northeast that's taken a hit, it's a number of other sectors as well. और मेरे हिसाब से ये बजट बिल्कुल स्टेबल और ठीक बजट है। इस बजट में ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है, क्योंकि इस कोरोना काल के अंदर में हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इतना स्वच्छ और इतना साफ सुथरा बजट आएगा कि इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई झमेला नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा पूरा विश्व का स्थिति देखते हुए हमारा भारत आज बहुत ही अच्छी पावदान पर खड़ा हुआ है। और हम ये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम अगले साल पूरा गेट रीड हो जाए, तो हमें अगले साल बिजनेसमैनों को काफ़ी छुटकारा इससे मिलेगा टैक्सेशन से, और जितना छुटकारा मिलता है उतना टैक्स गवर्नमेंट को ज़्यादा मिलता है।
Mentapat yang nyepet ya ka Shillong jingman kasun beneng. Ka jing siat jing kriat kasun beneng ha Shillong kalong khatsan point pra la sao point hinyau degree Celsius. Ka jing sngam ka hau kalong rupula na ka shispa amen step bat san puar na ka shispa jan mit. Ka sun beneng kandum lo ha Shillong bagi jaka ki ba marjan kalaru bandon ka jing hap slap ka ba malumala. Haswa bingin penkot ya kenika kubor nganya pet biang sasisian ni kimat ki ba kongsan. Kieu kajing don ki bakot na kajing pang COVID-19 siya kakandai po hinyaw po ingot san na kasispa hakari lala aban ay inject banyada na kani kajing pang siya palat lai po kandai hajar san po hajar ngot kibriyo hado menta sange asyong dorbar karaja sabha menta kasni hadian makalyang persya akaladawa banyata ya kaan farm law Pediang Menteri Rangba Okon Rat Sangma yang kamang tengka ke sorkat pedeng. Bat peta ke sorkar Meghalaya yang ketenat mining and geology ban sedang no yang kejeng gilam ya arlak ton udau yong ong sembut Menteri Rangba iba pres pun tengsong. Te paralog itu kilong ki khubor nakane ka thop khubor jongi mentaka janmet ngin sai siam biang bat philasha janmet ha ka jo kapor naka benta ki wei pat ki khubor tat hado kata kapor sa sisen pat khublai phi baro nak ni janji